OA pa rin talaga magsalita. Nakakairita. Umay ka kid din tagalat ati pariya nga kasimpait mo nga kunak. Bag ay ti pariya ta nang imas ti pait ng musika. Pakasisikuran naklagamin unay. Mayat kumamot na ibakita mo tayo tapi nagrup-rupa mahamot sa bali mo dagitapit picture ta kastam Facebook mo. Ay naapo aya masyado kayo nga mapaghusgati kapwa-kapwayo. Di kayo lata agragsak. Enjoy life lang. Good vibes kasjay. Permi mo madado ti basher ko. Nagado ti barbarong ruruar nga basher ko. At ay nakano agsarsarita. Mabalyanak garod ti sarita no kastoy nak agsarita. Nyakid din. Ape ito pinagsaritam ko pagpakaalamak aya. Umay ka na masyado ka nga napait. Umay ka ta. Pako ang kati pareya. Tanong ko ambom no kasanti kinapait mo. Taag karamraman kayo. Bapay kididay ti pareya nga kunakunta. Ay imas ti pait na. Numsika ay na unay kan ayakabsat ko. Nya kidi napait ka unay nga kunak. Unay ti lasbang na ni. Asin lasbang ko. Joke, baka adon to man ti agungot dita, dagita basher ko dita. Ay nauna yun ayat yung ungot da kanya ko. May nagbanglo. Pintas ni. Naglalapsat malalaing ni. Aya. Ay kat ikam makamot tayo maninan at imang ano kastoy ti ikwasi daan. Nagpablad tayo ti balatong. At dati basit taba-taba na. At maunay nagimas kan kabsatan maninan ti manganan. Ay kakabsat ko nga inurat. At palang bulbulong na talaan tayo tanok wa. Umaduda pa eh. Ante palalaan jarangaw na. Ibasdak nga ibas nga. Puro gulgulay ti si daag. Ay na okay lang. Hangko nga ibain. Hangkong unto ipulos ibain nga. Narawot nak ti gulay. Kinhangkong to pulos ibain nga. May sanak nga probinsyana. Naawatan nyo basher ko. Yan. Masyado kayo gamin nga hot na hot. Nakapapait ka unay nga kunak. Bagpay kididay ti pariya nga kunakon tanay imas ti pait nang musika ay na apo. Naimas ti pariya ti pait na papait ngam day tapait mo hanggo nga mailadawan no kasano nga kinapait day ta. Pintas naglalapsat.